Ese ninde perezida urindwa cyane kurusha abandi muri Afurika y'Iburasirazuba, East Africa? Ninde ufite imodoka z'imitamenwa, ingabo zidasanzwe n'ikoranabuhanga rihanitse rimurinda amanywa nijoro? Ese His Excellency Perezida Paul Kagame ari ku mwanya wa kangahe kuri uru rutonde? Mu rwego rw'imiyoborere ya Afurika, abakuru b'ibihugu bakunze gufata ingamba zikomeye zigamije kwirinda ibyago n'ibibazo bishobora guhungabanya umutekano wabo. Niyo mpamvu usanga bagendera mu modoka zidasanzwe zifite ubwirinzi buhambaye z'imitamenwa, bulletproof steel cars. Si ibyo gusa kuko banategurirwa ubwirinzi bwihariye binyuze mu barinzi batoranyijwe kandi batojwe mu buryo bwihariye, bafite inshingano zo guhagarika umwanzi wese wagerageza kugirira nabi umukuru w'igihugu uko byagenda kose. Byongeye kandi bakoresha n'ikoranabuhanga mu gutata, gukusanya amakuru no kubungabunga umutekano wabo ku rwego rwo hejuru. Muri iyi nyandiko tugiye gusesengura urutonde rw'abaperezida cyangwa abayobozi bakuru b'ibihugu bitandatu byo muri Afurika y'Iburasirazuba, EAC, bafite uburinzi bukomeye kandi bwihariye ku buryo umutekano wabo urindwa ku giciro icyo ari cyo cyose. Hano reka twifashisha ubushakashatsi bwakozwe n'ibinyamakuru bitandukanye byizewe birimo Business Inside Africa, Africa Fact Zone ndetse na Daily Nation. Naho ngiye nk'ibisanzwe mbahaye ikaze, nitwa Imfura Chris. Stay tuned. Urutonde rwacu hano turaruhera ku mwanya wa gatandatu tumanuka hasi tugana ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa gatandatu dusangaho Perezida Hassan Sheikh Mohammed w'igihugu cya Somalia. Uyu mugabo Sheikh Mohammed ayobora igihugu gifite ubuso bwa kilometero kari 637,657 n'abaturage barenga miliyoni 19,600. Uyu akaba arindwa ku buryo bw'umwihariko kubera ibibazo bikomeye by'umutekano muke bigaragara mu gihugu ndetse no mu karere k'ihembe rya Afurika. Yavutse ku itariki ya 29 Ugushyingo umwaka w'1955 kandi niwe perezida wa 10 wa Somalia kuva ku itariki ya 15 Gicurasi umwaka wa 2022 ubwo yatsindaga amatora akagaruka ku butegetsi, aho yasimbuye perezida icyo gihe witwa Mohamed Abdallah Mohamed Farmajo. Kuva muri uwo mwaka rero nk'umukuru w'igihugu bwo Somalia yari ikomeje guhangana n'ibibazo by'umutekano muke. Mu by'ukuri uyu mugabo yari yarigeze kuyobora iki gihugu nka perezida kuva ku itariki ya 8 umwaka wa 2022 kugeza muri 2017. Nyuma za gutorwa bwa kabiri n'inteko nshinga amategeko muri uwo mwaka wa 2022 gagaruka kuyobora iki gihugu cyari cyarashegeshwe n'intambara z'urudaca ku mugabane wa Afurika. Hano kubera ko Somalia imaze igihe kinini mu ntambara y'imbere mu gihugu n'amakimbirane ndetse n'ihohoterwa rikomeye riterwa n'inyeshyamba z'abiyahuzi zizwi nka Al-Shabaab, bituma igihugu kigaragara nk'ikiri mu ntambara idashira zikomeje guhanganisha leta n'iyo mitwe yitwaje intwaro. Ibi byatumye Perezida Sheikh Mohammed agira itsinda rikomeye ry'abamurinda rikubiyemo Special Forces cyangwa ingabo zidasanzwe zo ku rwego rwo hejuru bita 𝐁𝐤𝐸 zitozwa na Turukiya, ndetse n'ingabo z'intoranywa z'abanyamerika zizwi nka Danaba imirabyo zihabwa imyitozo idasanzwe, zikaba zihora ziteguye kandi zitonze kugira ngo zirinde umukuru w'igihugu. Hano kuba igihugu gifite imitwe y'iterabwoba igaba ibitero by'igico n'ibitero by'ubwiyahuzi mu murwa mukuru Mogadishu no mu nkengero zawo bituma uburinzi bwa perezida bugera ku rwego rwo hejuru cyane, kuko hari ibyago byinshi cyane bishobora kumugeraho igihe icyo ari cyo cyose. Perezida Hassan Sheikh Mohammed ni umugabo ukunda gukoresha imodoka z'imitamenwa armored vehicles zizewe cyane mu mutekano, harimo izakoresha z'ama Toyota Land Cruiser B6, B7 armored SUV zitinjirwamo n'amasasu, ndetse agakoresha n'izindi modoka z'intambara z'imitamenwa zikomeye cyane za BMC Creepy ndetse na Straight Donut M-Rappers ndetse n'izindi modoka zikomeye z'imitamenwa, byose bifite ibikoresho by'ubwirinzi bukomeye ziteguye kurinda umutekano we mu ngendo ze zose, haba mu mijyi cyangwa mu bice by'inkambi n'inzira z'ibyago. Bivuze ko ari imodoka zagenewe guhangana n'ibitero by'igico no guturika kw'amamine cyangwa ibisasu byo ku muhanda bikunze gukoreshwa n'inyeshyamba za Al-Shabaab muri Somalia. Ndetse itsinda ry'abamurinda mu rwego rwa gisirikare ririnzwe by'umwihariko na Brigade ya 77 y'igisirikare cya Somalia, Somali National Army SNA, ari nayo ishinzwe kurinda bikomeye ibiro bya perezida Vera Somalia, igizwe n'abashinzwe umutekano bamuhora impande ye bodyguards, abamuherekeza mu rugendo bamurinze muri convoy y'imodoka nyinshi z'imitamenwa, byose biteguye guhagarika no gukumira abashaka guhungabanya umutekano w'umukuru w'igihugu. Bakaba kandi bategura inzira zose z'umutekano bafatanyije n'ikoranabuhanga rigezweho, ndetse rimwe na rimwe bagakoresha n'ingabo z'amahanga zunganira umutekano muri Somalia nka OSMO, African Union Support and Stabilization Mission in Somalia, bityo bakirinda icyago cyose gishobora kumugeraho. Uyu ni Hassan Sheikh Mohammed. Ku mwanya wa gatanu Perezida Salva Kiir Mayardit w'igihugu cya Sudani y'Epfo, South Sudan. Uyu mugabo Salva Kiir ayobora igihugu cy'ubuso bwa kilometero kari 619,745 n'abaturage barenga miliyoni 12. Uyu akaba arindwa ku buryo bw'umwihariko nawe kubera ibibazo bikomeye by'umutekano muke bigaragara mu gihugu ndetse no mu karere by'umwihariko. Uyu mugabo yavutse ku itariki ya 13 Ukuboza mu mwaka wa 1951
igihugu bwa mbere kibona ubwigenge bwacyo nibwo 𝐓𝐶𝐤 yatorewe kuba perezida bwa mbere w'igihugu cya South Sudan cyangwa se Sudani y'Epfo, akaba ari we perezida wa mbere wa Sudani y'Epfo kuva ku itariki ya 9 Nyakanga umwaka wa 2011. Rero kuva muri uwo mwaka nk'umukuru w'igihugu bwo South Sudan yegukanaga ubwigenge, mu by'ukuri yagiye ku butegetsi nk'umukuru w'ingabo za politike nyuma za kuba perezida w'igihugu gishya cyari kivutse muri uwo mwaka n'ubundi by'umwihariko ku mugabane wa Afurika. Hano kubera ko South Sudan imaze igihe kinini mu ntambara y'abaturage ba Sudani bari bahanganyemo kandi nabwo ikiri mu dusigisigi twayo ndetse n'ihohoterwa rikomeje, bituma igihugu kigaragara nk'ikiri mu ntambara idashira. Ibi byatumye Perezida Kiir yubaka itsinda rikomeye ry'abamurinda rikubiyemo ba Special Forces cyangwa ingabo zidasanzwe bahawe imyitozo yihariye, bahora biteguye kandi bitondeye kugira ngo barinde umukuru w'igihugu. Hano kuba igihugu gifite abimuwe imbere mu gihugu benshi bakajyanwa mu bihugu bitandukanye nk'u Rwanda n'ahandi, bituma uburinzi bwa perezida bugera ku rwego rwo hejuru cyane, kuko hari ibyago byinshi bishobora kumugeraho kubera umutekano muke ukigaragara mu gihugu cyabo. Perezida Kiir akaba umugabo ukunda gukoresha imodoka cyane z'amatoyota, harimo izakoresha z'amatoyota SUV zitinjirwamo nazo n'isasu, Land Cruiser na Range Rover Sentinel, byose bifite ibikoresho by'ubwirinzi bukomeye, ziteguye kurinda umutekano we mu ngendo ze zose, haba mu mijyi cyangwa se mu bice by'imisozi n'inzira z'ibyago. Ndetse itsinda rye ry'abamurinda rigizwe n'abashinzwe umutekano bamuhora impande ye, bodyguards, abamuherekeza mu rugendo bamurinza muri za convoy y'imodoka nyinshi, ndetse n'abashinzwe kumurindira mu ruhame wa Special Forces, bose baba biteguye gukumira abashaka kumugirira nabi. Bakaba kandi bategura inzira zose z'umutekano bakoresha ikoranabuhanga rigezweho mu kugenzura amakuru no kubungabunga umutekano, bityo bikarinda icyago cyose gishobora kumugeraho. Akaba Perezida 𝐓𝐶𝐤. Ku mwanya wa 4 dusanga Perezida Samia Suluhu Hassan, umuyobozi w'igihugu cya Tanzania, akaba yaragiye ku butegetsi nyuma y'urupfu rwa Perezida John Pombe Magufuli bakunda kwita baba wa taifa, wayoboye Tanzania kuva muri 2015 kugeza muri 2021. Gusa hano uretse kuba ari umugore wa mbere wabaye perezida wa Tanzania kandi nawe mugore wa mbere wabaye perezida w'igihugu giherereye muri Afurika y'Iburasirazuba, East Africa, uyoboye igihugu cya Tanzania kuva ibayeho. Yavutse ku tariki ya 27 Mutarama mu mwaka w'1960 kugeza ubu afite imyaka 66 y'amavuko. Akaba ari umuyobozi ufite umwanya ukomeye mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Gusa uyu Samia Suluhu amaze imyaka 5 n'amezi hafi 5 ari ku butegetsi ayoboye igihugu cya Tanzania kugeza uyu munsi muri 2026, gituwe n'abarenga miliyoni 72 zirenga z'abanyatanzania n'ubuso bwa kilometero kari 945,887. Gusa hano nubwo Tanzania ifite politiki irambye kandi itekanye ugereranyije n'ibindi bihugu byo mu karere, hari ibihe byerekanye ko igihugu gishobora guhura n'ibibazo by'umutekano muke. Igerageza ry'icuruzwa rya politiki ryakorewe Perezida Magufuli ryagaragaje ko hari intege nke mu by'umutekano icyo gihe, bityo bashyiraho uburinzi ntanyeganyezwa ku muyobozi w'igihugu. Ibi byatumye Perezida Hassan arindwa n'imitwe y'ingabo zidasanzwe b'abagore cyangwa se abashinzwe umutekano b'igitsina gore batojwe kwivuna umwanzi wese bahora impande ye, bitwa aide de camp. Gusa by'umwihariko aba perezida benshi tubona akenshi bagaragara bafite ababarinda b'abagabo. Aha rero bituma Perezida Samia agaragara bitandukanye cyane n'abandi, cyane muri Afurika. Ibi bishobora kuba ari intambwe ikomeye mu guteza imbere igitsina gore. Ibi kandi byo kurindwa n'abagore byakozwe n'uwahoze ari perezida w'umugabo wa Libya, Muammar Gaddafi, wari uzwiho kugira itsinda ryihariye ry'abagore bonyine bamurindaga ryitwaga Revolutionary Nuns, bwa mbere mu mateka ya Afurika mu baperezida b'abagabo. Akaba arindwa kandi na Presidential Guard, umutwe w'ingabo wagenewe kurinda umukuru w'igihugu gusa, ndetse na Special Forces zishinzwe kumurinda bihambaye, ndetse nawe agira itsinda ry'abajepe Republican Guard (RG) rifatanyije n'izindi ngabo zihambaye za Special Forces bigaragaza ry'abamurinda, rikubiyemo abamurinda bya hafi, abashinzwe gutegura ingendo z'umutekano mu buryo bwagutse kugira ngo zihangane n'ibyago bishobora guterwa n'ibibazo byose by'umutekano muke. Kandi iri tsinda ry'abagore rikora mu buryo bw'umwihariko, aho rikoresha uburyo bwo kurinda perezida mu buryo bwitwa wedge formation, aho bamurinda bahagarara imbere, inyuma, ibumoso n'iburyo, bakamurinda mu nguni zose zishoboka. Ubu buryo bukoreshwa cyane mu gihe perezida aganira n'abantu benshi cyangwa se mu bikorwa byo mu ruhame. Hano amashusho n'amakuru yerekana uburyo abarinda Perezida Samia Suluhu Hassan biteguye neza mu bikorwa bitandukanye birimo kwakira abayobozi, gutanga ibiganiro no mu ngendo z'umutekano. Ibi bikorwa bigaragaza ubunyamwuga n'ubushobozi bw'itsinda ry'abarinda perezida. Gusa yari mu rugendo akurikirwa n'abamurinda benshi ndetse agakurikirwa n'imodoka nyinshi zo mu bwoko butandukanye z'uburinzi buhambaye, zirimo Toyota SUVs, Range Rover Sentinel ndetse na Land Cruiser zidatoborwa n'amasasu, zubatse ku rwego rwo hejuru kugira ngo zikumire ibishobora kumugeraho bitunguranye. Hano by'umwihariko abaperezida ba Afurika kenshi bakunda gukoresha kugendera mu modoka zo mu bwoko bumwe busa bwakozwe n'inganda zimwe, aho bitandukanira n'uburyo bw'umutekano n'ikoranabuhanga biba byubatse izi modoka, bigatuma gahunda y'ubwirinzi bw'umukuru w'igihugu iba ngombwa cyane mu gihugu ndetse no hanze yacyo.
Ku mwanya wa gatatu dusangaho Perezida William Samoei Arap Ruto uyobora igihugu cya Kenya, akaba ari perezida wa gatanu nyuma y'uwahoze ari Perezida Uhuru Kenyatta wagiyeho mu mwaka wa 2013 kugeza muri 2022, akaza gusimburwa na Perezida Ruto ku butegetsi muri uwo mwaka. Ruto akaba yaravutse ku tariki ya 22 Ukuboza umwaka w'1966, umugabo w'imyaka 59 y'amavuko. Gusa igihugu cya Kenya cyo gihanganye bikomeye n'ibibazo by'umutekano muke mu karere, birimo iterabwoba rikorwa n'amatsinda y'abahaza amagara mu bwiyahuzi nka Al-Shabaab ndetse n'indi mitwe itandukanye, hamwe n'akajagari k'imibereho ya politiki y'imbere mu gihugu ikubiyemo kwigaragambya kuri urubyiruko rwitwa abajenzi, bamagana izamurwa ry'imisoro ku biciro ndetse n'ubushomeri bwugarije urubyiruko rwaho n'ibindi. Ibi biri mu byasunikiye cyane Perezida Ruto mu kubaka itsinda rinini kandi rikomeye ridasanzwe ry'abamurinda ryitwa Presidential Escort Unit, rizwi nka Joint Operations Command (JOS), rituruka mu ngabo zidasanzwe z'igihugu Kenya Defense Forces KDF, bamurindira umutekano bya nyabyo ndetse n'umuryango agomba gusohokeramo byo ku rwego rwo hejuru. Iyo Perezida Ruto agiye mu bikorwa byo mu ruhame cyangwa mu rugendo rw'akazi, iyi Presidential Escort Unit irinda Perezida hagiye hose, itegura inzira zose azanyuramo, bakaba bamurinda mu buryo buhambaye agendera mu modoka zihambaye. Kuko iyo ari mu rugendo ashobora kwitwaza ubwirinzi bw'abatwaye moto zimukikije zigera kuri 15 ndetse na cortege cyangwa convoy y'imodoka zigera kuri 12 za Toyota SUV ndetse na Range Rover Sentinel, byose bikikije Land Cruiser ye y'icyuma gikomeye cya Armored kitinjirwamo n'isasu na rimwe, ndetse ifite n'ibikoresho by'ubwirinzi bishoboka byose. N'abamurinda babarirwa muri 30 kugeza kuri 50, ndetse n'imodoka agendamo zubakitse neza kuva hasi ku ipine ryayo kugera hejuru ku gisenge cyayo nta kwinjirwamo n'isasu namba. Akayobora igihugu cy'ubuso bwa kilometero kari 580,367 bugize igihugu n'abanyakenya barenga miliyoni 53 z'abatuye igihugu. Ku mwanya wa kabiri dusangaho Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni bakunda kwita Tibaburwa. Uyu muyobozi w'imyaka 81 yavutse ku tariki ya 15 Nzeri umwaka w'1944, akaba ayoboye igihugu cya Uganda. Amaze imyaka 40 ku butegetsi ayoboye abanya-Uganda, kuko yagiye ku butegetsi mu mwaka w'1986 nyuma yo gutsinda Tito Okello n'ingabo ze mu rugamba rwiswe Uganda Bush War. Nyuma yo gufata Kampala, Museveni yarahiye kuba perezida wa Uganda kandi niwe ukomeje kuyobora igihugu kugeza uyu munsi. Uyu Museveni agendera mu modoka zidasanzwe zifite ubushobozi bwo kurwanya amasasu n'ibisasu igihe cyose, zifite ubushobozi bwo kurwanya ibitero byose mu gihe ari mu modoka. Akaba akunda kugendera mu modoka ya Mercedes Benz, ndetse akagira n'imodoka zimuherekeza za convoy cyangwa cortege y'imodoka zitandukanye, ndetse n'indi akunda kugendamo ya Land Cruiser V8 ifite moteri yayo ya V8 kugira ngo ifashe gutwara abamurinda ndetse no guhangana n'ahantu h'imisozi n'ubutaka bugoye. Iyi ni imodoka y'umutamenwa isohoka mu ruganda ari imwe, nta yindi bikoze kimwe, yaba mu mikorere y'ikoranabuhanga ryayo yubakanywe nayo ndetse n'ibindi biyigize. Ndetse akagira abarinzi be batojwe bidasanzwe nabo mu mutwe wa Special Forces Command CFC bagera ku 100. Iyi CFC ni umutwe wihariye wo mu ngabo za Uganda, Uganda People's Defense Forces UPDF, ukaba ushinzwe kurinda perezida n'umuryango we, kurinda ibiro bya perezida n'ahandi hantu h'ingenzi h'igihugu, ukora ibikorwa bya gisirikare byihariye Special Operations. Bamurindira umutekano w'amasaha 24 kuri 24 uko byagenda kose. Aba barinzi bashinzwe kurinda umutekano we mu ruhame. Perezida Museveni nk'umuyobozi wagiye uhura n'ibibazo by'umutekano muke, yashyizeho uburyo bwo kurinda amagara y'adaseseka ngo ayorwe ku kiguzi cyose cyasabwa, kandi abarinzwe na za helicopter, kajugujugu mu kirere cyangwa se indege za Apache ndetse n'indege za Sukhoi mu kirere. Uganda ikaba igihugu gituwe na miliyoni 53 z'abanya-Uganda n'ubuso bwa kilometero kari 241,38. Hano reka tuze ku mwanya wa mbere mu rutonde rutandatu mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba rugize umuryango w'ibihugu 8 bya East African Community. His Excellency Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, perezida w'abanyarwanda, akaba umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda RDF, Rwanda Defense Force. Uyu mugabo yavutse ku tariki ya 23 Ukwakira umwaka w'1957, kugeza ubu akaba afite imyaka 68 y'amavuko. Akaba yarabaye perezida w'inzibacyuho cyangwa se w'agateganyo, ahawe inshingano nka perezida muri uwo mwaka w'2000 asimbuye Pasiteri Bizimungu. Kagame yabaye perezida w'igihugu cy'u Rwanda binyuze mu mategeko, amatora yitorewe n'abaturage mu mwaka w'2003 ku majwi 95 muri uwo mwaka. Ayobora u Rwanda kugeza uyu munsi muri uyu mwaka w'2026. Uyu kandi akaba n'umwe mu baperezida bashyira imbere, bumva, baha agaciro umutekano w'imbere mu gihugu ndetse no we bwite mu buryo buhambaye, kuko afite abarinzi badasanzwe nabo baturuka mu ngabo zidasanzwe z'igihugu cy'u Rwanda za RDF zitwa CTU Counter Terrorism Unit,
ikubiyemo RNP cyangwa se Rwanda National Police ifatanyije na Republican Guard RG abo bita abajepe nk'uko benshi babyita. Bose batojwe bimwe byo kwivuna umwanzi wese wagerageza gusagarira kwegera umukuru w'igihugu ku kiguzi cyose cyasabwa, ndetse akagendera mu modoka zikomeye zidatoborwa n'amasasu z'imitamenwa steel bulletproof. Akaba akunda kugendera mu modoka yitwa Range Rover Seveto Biography cyangwa se Range Rover. Imodoka ya Perezida Kagame ntabwo ari imodoka isanzwe kuko yakorewe mu ruganda nyirizina rwitwa Jaguar Range Rover ruherereye mu gihugu cy'Ubwongereza, mu ruganda rwitwa Solihull, aho bakorera buri kimwe kuva ku mubiri w'imodoka inyuma utinjirwamo n'isasu namba, moteri, ikoranabuhanga ry'imodoka kugeza ku bikoresho by'umutekano birinda amasasu inyuma. Ni imodoka bakorana umubiri urinda amasasu kwinjira bulletproof, kandi ikaba ari anti-explosion, nta gisasu na kimwe cyayishyigura hasi, yaba mine bateze hasi cyangwa se ibindi biremereye. Iyi modoka kandi ifite amapine ashobora kuraswa maze ikayagenderaho hafi kilometero 100 mu isaha akabona gusimbuzwa kubera amaringi yakozwe mu byuma bikomeye, kuko ifite ubushobozi bwo gukora mu buryo bukomeye n'ubworoheje, by'umwihariko kubera imisozi y'u Rwanda n'ibibaya bihanamye cyane. Perezida Kagame akunze kugura imodoka zikomeye kandi zishobora guhangana n'imisozi n'imigende miremire cyane, aho mu gihugu cy'imisozi igihumbi nk'u Rwanda, aho imihanda imwe izamuka igaca mu misozi ihanamye indi igaca mu bibaya byuzuye ibyondo mu bihe by'imvura, imodoka isanzwe ntiyahanyura byoroshye. Niyo mpamvu ku rwego rw'umutekano w'umukuru w'igihugu hatoranywe imodoka zifite imbaraga zidasanzwe zishobora guhangana n'ibihe byose by'umuhanda. Rero Perezida Paul Kagame akunze kugaragara akoresha Range Rover cyane, imodoka itari y'ubwiza gusa inyuma, ahubwo yubakiwe guhangana n'imiterere y'isi itoroshye. Iyi Range Rover igendera mu byondo no mu mihanda inyerera bitewe n'ikoranabuhanga ryayo ryitwa All-Wheel Drive cyangwa se AWD, rifasha gukwirakwiza imbaraga ku mapine yose uko aranakikije imodoka. Y'ipine rimwe ry'imodoka ritangiye kunyerera, systeme yayo ihita yohereza imbaraga ku yindi yakorewe kugenzura imihanda, aho umushoferi ahitamo uburyo bw'umuhanda arimo, ibyondo, amabuye, umucanga cyangwa se umuhanda usanzwe, maze imodoka ikaremera cyane ubwayo kugira ngo moteri, feri ndetse n'amapine byayo bibashe gukora neza. Iyi igakoresha moteri cyangwa se engine ya V8 supercharged cyangwa se inline 6 engine ya turbocharged bitewe n'umwaka yakorewemo n'igiciro cyayo, aho iyi moteri ishobora gutanga imbaraga zirenga 500 horsepower, bivuze ko ishobora kuzamuka imisozi ihanamye byihuse kandi igakomeza idahungabanya. Ifite kandi air suspension system ishobora kumanura cyangwa se kuzamura rasoro z'imodoka bitewe n'imiterere y'umuhanda iri kugenderamo, kandi iri gukata yose yihuta ntishobora kugwa, kuko iyo igeze mu byondo cyangwa se mu mazi make irazamuka kugira ngo itagira igice cyayo gikora ku butaka. Naho kubera uburemere bw'ibyuma ifite bayongeraho bupima tone enye zirenga bayubakanye by'ubwirinzi bw'amasasu bwitwa VR8 bulletproof bwa Range Rover, ni imodoka idakangwa n'ikintu cyose mu muhanda. Ikindi gituma iyi modoka iba idasanzwe n'ubwirinzi bwayo, mu byiciro byihariye by'abayobozi hashyirwamo armoring system, ibyuma by'imitamenwa mu muryango, ibirahure bidacamo cyangwa se byihanganira amasasu, ndetse na system ishobora gukomeza kugenda n'iyipine ryaba ryapfumutse. Muri make no iyi Range Rover ya Perezida Kagame si imodoka isanzwe, ahubwo ni imashini y'igikoresho cy'ikoranabuhanga rihanitse gihuzwa n'umutekano, imbaraga n'ubwiza budasanzwe, yubakiwe gukoraho izindi zitinya, kuzamukaho izindi zihagarara. Kugeza ubu mu bubiko bwa Perezida Kagame hamaze kugaragaramo imodoka ebyiri za Range Rover zidatoborwa n'amasasu. Ni imodoka ifite agaciro k'ibihumbi 500 by'amadolari y'Amerika, akaba hafi miliyari 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Hano umutekano we ni ntajenjeka na gato, ndetse bakoresha ibikoresho byose by'iperereza kugira ngo bakumire ibitero byose bishobora kuba, ndetse akagira abamurinda batandukanye kandi bafite ubushobozi bwo guhangana n'ibitero byose byatuma umutekano wuhungabana, ndetse agakoresha na convoy cyangwa se cortege y'imodoka ziba zihuta mu ngendo ze zitandukanye mu mutekano uhambaye. Agira n'indi modoka yitwa Mercedes Benz S680 Guard Formatic, ifite ubudahangarwa bwo ku rwego rwo hejuru cyane bwa VR10 ballistic protection, bivuze ko yubakiwe ku buryo irinda amasasu y'imbunda zikomeye ndetse n'ibiturika bikomeye. Uyu mubiri w'iyi modoka wubakanywe ibyuma byihariye by'imitamenwa hamwe n'ibirahure by'umutekano bifite ubunini bwinshi, bituma amasasu atabasha kuyinjiramo cyangwa se kuyinyuramo byoroshye. Ifite kandi icyo bita run flat tires cyangwa se amapine atuma ashobora gukomeza kugenda niyo yaba yarashwa, ndetse ikagira self sealing fuel tank irinda lisansi kuba yatwika imodoka mu gihe yagabweho ibitero. Kandi harimo fresh air protection system ishobora kuyungurura umwuka no kwinjiza oxygen mu modoka igihe habayeho gaze yangiza abayirimo. Iyi modoka kandi ikoresha automatic all-wheel drive ifasha kugenzura neza umuhanda mu bihe byose, bigafasha convoy ya Perezida gukomeza neza no mu bihe byihutirwa. Iyi modoka ishobora kurenga tone enye z'uburemere bitewe n'ibyuma by'ubwirinzi bayongeramo mu ikorwa ryayo, igakoresha moteri cyangwa se engine yayo yitwa turbocharged ya V8 12. Muri rusange nuko ifite ubudahangarwa bwayo bushingiye ku guhuza ibyuma bikomeye
ikoranabuhanga rihanitse n'uburyo bwihariye bwo kurinda abari imbere mu gihe cyose. Ikaba ifite agaciro kari hagati y'500,000 na miliyoni y'amadolari y'Amerika. Naho bitewe n'ubwoko bw'ikoranabuhanga ry'umutekano rishobora kongerwamo, ashobora kurenga ayo mafaranga. Ndetse kagira n'indi modoka yitwa Range Rover Defender 130 Outbound, niyo ndende mu modoka za Defender. Naho bitewe n'uburyo Perezida Kagame ayikoresha, benshi bahise the beast of the hills kubera uburyo yagaragaye iterera imisozi y'u Rwanda mu bihe by'amatora ya perezida w'igihugu mu ntara zitandukanye z'igihugu. Iyi ni imodoka kidasanzwe yaguze mu mwaka wa 2023. Ni imodoka nayo yihariye yavuye mu bwubatsi bw'uruganda bwa Jaguar Range Rover, ikaba ifite umutekano wihariye ndetse n'uburyohe bwo kwitwara. Iyi modoka ya Range Rover Defender ntabwo ari imodoka ikangwa n'imisozi, ibyondo cyangwa se amashyamba, ahubwo nicyo cyonyine yaremewe gukora, kuko ni imodoka ifite ikoranabuhanga rimenye ubutaka iri kugenderaho uko bumeze, maze kihindura bitewe n'aho igeze. Kuko ifite uburyo bwo kuzamura umubiri wayo wo munsi ikagera ku ntera ya santimetero 29 ivuye ku butaka, bituma itagongana n'amabuye cyangwa se ibiti biri mu nzira. Kandi ishobora kugendera mu mazi afite uburebure bwa santimetero 90, bivuze ko ishobora kwambuka imigezi mito nta kibazo. Ikoresha moteri ifite ingufu zikomeye, cyane cyane ikoresha ya P400 cyangwa se V8, bituma izamuka imisozi ihanamye cyangwa se igoye cyane, kabone niyo yaba itwaye umutwaro uremereye cyangwa se ifite ibyuma by'ubwirinzi. Iyi Outbound Edition izifite amapine yubatswe ku buryo adashobora gupfumuka cyangwa se kunyerera mu byondo byoroshye, kuko Outbound nicyo bisobanura, kujya kure kandi hagoye kugera byoroshye. Iyi modoka ya Range Rover Defender 130 Outbound ya Perezida Paul Kagame ifite igiciro kiri hagati y'amadolari 300,000 kugeza ku 500,000 by'amadolari y'Amerika, asaga miliyoni 400 kugeza kuri 650 y'amafaranga y'u Rwanda, bitewe n'ubwirinzi bw'ikoranabuhanga ridasanzwe bayubakanye nayo. Ndetse n'indi yitwa Cadillac Escalade SV Luxury Platinum, iyi nayo ni umutamenwa, ni ndende, ntikunze kugaragara cyane mu ruhame, gusa akunda kuyikoresha mu ngendo za kure mu gihugu, cyane cyane mu bice by'imirambi, cyangwa se yari kumwe n'abashyitsi benshi mu modoka, kuko ari nini imbere kandi yagutse. Nayo ni iki, ariko ntabwo akunze kuyikoresha cyane. Izi modoka zose zikozwe ku buryo zirinda amasasu, ibisasu, kandi zikagira amapine adashobora gupfumurwa n'amasasu, ndetse zikagira n'umuyaga wazo wihariye w'imbere mu modoka. Gusa igiciro kiri mu zina ya Perezida Paul Kagame kiri hagati y'300,000 by'amadolari y'Amerika cyangwa se kurenga 500,000 by'amadolari y'Amerika, bitewe n'uburyo bw'umutekano bwashyizwemo, ibikoresho byongerwamo, ndetse n'umushoramari wihariye wubaka imodoka zifite umutekano. Iyi modoka ya Cadillac Escalade SV Platinum ya Perezida ntabwo ari imodoka isanzwe, imbere imeze nk'ibiro, office cyangwa se icyumba cy'icyubahiro kigendanwa. Kandi imbere ifite agasanduku gakonjesha cyangwa se cooler box fridge kari hagati y'intebe z'imbere, gashobora gukonjesha ibinyobwa byo kunywa bitandukanye. Kandi nyuma hayi ifite umwanya aho Perezida ashobora kuryama cyangwa se kuruhukira mu gihe agiye mu rugendo rumufata amasaha menshi ari mu nzira. Kandi ifite n'ubwirinzi bwa system y'iyungurura umwuka ukuramo mikorobe n'imyotsi ishobora kwangiza umuntu, ndetse ikaba yashyirwamo n'umwuka wa oxygen utuma umuntu ahumeka habayeho igitero cya gaz gishobora kwangiza umuntu uri mu modoka, gaz attack, ndetse ikagira n'ubundi bwirinzi butandukanye. Kandi iyi modoka yagaragaye cyane mu gihe cy'amatora yo kwiyamamaza ya Perezida Kagame mu ntara zitandukanye z'u Rwanda, ndetse yagiye no mu gihugu cy'u Burundi. Perezida Paul Kagame akayobora u Rwanda rw'igihugu gituwe n'abarenga miliyoni 14 z'abaturarwanda n'ubuso bwa kilometero kari 26,338 bugize igihugu. Mwakoze kubana natwe ndetse no kudutega amatwi. Ese umaze kumva ubukaka, udahangarwa uburinzi bw'umutamenwa w'imodoka n'umutekano by'abaperezida bo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba, East African Community EAC? Utanze igitekerezo cye, gishyiraho hasi muri comment. Kandi niba bakunze ibyo dukora, kandi like, kandi ntibibagirwe gukora subscribe. Naho ngiye wumvaga nitwa Imfura Chris. Murakoze, naho ubutaha.